Dega. Sejauh Iya. Pinas. Kebetulan untuk malam ini ada beri apa dari panitia bahwa kita malam ini cuma sekali show. Iya, sekali show ya. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara yang ada di luar supaya cepat-cepat beli karcisnya karena kita cuma satu show, bukan 2 kali ya. Itu informasi dari panitia. Buat anu buat teman Pinas. Ay hamu, Aku haro. lau tu hamu. Lama hani. Olo, Malau. kumangkum hamu lau daripada hu karate hamu. Tahato. Selamat malam. Selamat malam. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan modum asa tubuh anggim. Mau pendak kamu julu asera Charles Bronson. Itu nih, saping heramendi yang Charles Simbolon. Alai muli pamana sapudi yang lenceng mirip hera si gudal bolon. Nang ibarat kamu masih belgai. Alana nasa minggu na lewat tahu baru dope operasi kanker payudara. Isoma payunai, isoma darana. Asana na iboto hamu. Molotiki marede sudi hamu ate mekel. Lebih huingot si bolga. Marede matongau. Waktu saya bernyanyi sudi tangis. Dina rohaku. Na menyusuk doha roha lagu kon tua kapanotonon narohaku. Leduk saya marede. Desi plasada madong ama na huduli jului atar mok ene mana buti rumah sa pentas sukumanian pulang namanya tudo lagu ki na holan na setanis tulang niku awang amang enak ina mahuwe do mena bertahan tulang dalam status tangisan niku men setanis pa mamang na pulta go bisulhuin HP halanya cik na do ina kanik gubigis se anggur merah alam yang guroma bapak ni sitimat mebuk memana mulak sa kode tua tarak ni kode tua ko tu jabuna kira-kira 200 meter jabuni mana nomor 30 sada puskesmas nomor 20 sia hilang padi mulak memana kode tua kon abil mamar lagu amal lagu na inama dok tulu bulat daburu dung tolu lubang daburu panebakan ni japangi upa boe do tu nalasma nang songono dia alelao do mangararati tu tiga lingga tak memang jebon itu tuh gimana mak aledang jebonon itu tuh hilang pedium itu tuh gimana mak demak bukan do nak yang mana nyihon ek hilang pedi do ngaborngin ibir mana dong birongi tangan nong para pekeras bekas ni siliter kotor do aka gincu biar gimana berarti adong pemaksaan bagas ini mana tangsa dia liling muncul maestrina ame do kon istrino permate kiamat dapat dimak ngameile biawi beko lani permabukomu si botoho nomor 3 jabumina gua maniko nama bainomu nama nadimaton ame do kon nama dimaton bah tadi hari hopida ini mana apa mana do sama foto jabuna jadi nak kaningan tusona pakatai mamanu doh jam bagi kamu ina manukon biang kadang laopang jamburan ang manoto simal Pinas do trio samudra ke Jakarta ina lau do be ne biangon ho haro dang lau ina biangot tu manukon kadang lau ning langsung namau suko ina biangon tolo ko biangon songoni ho lau kaki ayam ina tu manukon memang kaki ayam pau daripada ho jago kulitmu alai ngarong tang marsalawar dele poina romin nabi ngon ema ajulu ma inna alai hubir songoni neina bebe huingo ma opungi si Shirley sering liar na pungi si Shirley borom opungi Shirley na tua matano ngatung lili kita rumah tangga asoyado ho ibigi dong asahuria tidak dana modo masa tubuh angkim nganingon asoyado ho ibigi dong aku huria STM baik taminang hina anggono boderi kokorojo harus kau yang bikin doa nanti malam jangan kau jua hina hulu hina nyo
opung sisir liburon dawon masuk matong pertama nga gereja Roma si dua marete mahitan non sidungi martamiang demita martamiang marete sidungan non ede paupaton martamiang maperjabuina tingkat katana masuk maede paupaton martamiang maperjabuina ola nidok ko martamiang perjabu itorheba ngamaton lautu keluar itu tuhi jabu ne pinggiri punon tulang ahai tunggu johamu aharwa jokko matamiang perjabu bekamu jo tamiang ai hamudu perjabu ami namani wadu hamina romanyo tulangon matamiangmu dewani jabu pesewer holo pe ina artina disi beda do hp perjabu doho ngajabu mekilimana lerang au bereng nyon nangkok jam 2 no ni hope sabulon peting kain kodetiknya anggong ngamalalau lanon nama na pertahaton na siya munon ipe mulubui pernginon anggo menurut situasi pernginon anggo plongkion non ahwila laon nyon nih mak lai boto hamu dano tau berui ro madong aku bertau beru mula karopak ko tu galing doho Amerika tu ini pang alana dang hepe ngawi na euna tu sobere nabuti ya hado karizom niku enggak remi hutu au sama-sama seni do hita leho buih lagu dangdut buih lagu Cina buih lagu Latin lagu Batak lagu dangdut dong buih asanga motor ne mana ngijet hubondu dan atiti hubar salawar rena atau baru meja buta pakuling magiring-giring aret de matong itulah dibotok penjahit aret de mahita dogune deta 40 tahun na buruki hami sudah secara bukulagu dia matong 40 tahun na buruki homa hubu jitu haki HP mana alanin na perdana dangduti mana tas bertahan mana dangdut nak 1 tahun na buruki homa hubu jitu haki nak 1 tahun na buruki homa hubu nabuharo naingon narohaku dia do persilat nyon narohaku oh panok no ti mana leteh na silat borai masuk matore beren ai diramo ti otoktong tondi kuno dagikon kami sudah secara bukulugu ai diramo ti otoktong amujo nasinna nasong luhurianyo sersereo ai diramo ti bekamujo saya harus nang HP mana tetap dalam dangdut ai diramo ti autoktong tondi kudo dagiko ai diramo ti autoktong tondi kudo dagiko pehado au na sailau turedo pangalahoki pehado au na sailau turedo pangalahoki kita hutari matong gimana hona buado hopuan lagu huria dan dutoko pilih hoko ni ada huriam niku tapi boto hamu du huriana oh kalau songonon ngek perlu arong itoru radiator yon mulai bemohop ana sudah depu perginonon tapi boto hamu du huriana huria elim singkat don elimon singkat omma ke panjangan ni ekonomi lemah iman merosot jadi suatu ngolo hamu masuk elim dah osono matong kamu udah marai metoron jadi adong masada mama nang manuhur beruti kripi mana panglongi cinaon buka jam 8 apa buka jam 10 Ramadan non nyam bana main suku pe panglongonin eta mamulakin dang bah suku jubiangon ka biang Cina malo-malo do kan suku jubiangon tak ne dia do matain bare biango si ponni ponni mana bapak enak terus si ponyon maksudna i kamar ibu mana enak terus si ponyon tonggo i kamar enak apain enak terus si ponyon apa nalo jero biangon kamu itu negatif pikiranmu nak Kehuiro nak sudio. Kan bolu biang luluja. Nado. Kelon hernang yatusion.
muda do harus ono. Kalau hubir sangkila ganyon, au palimahon, ono pelo sirangon. Alay bida do biang ni sana. Kata-katai may biang tulu ekor nani gadong jam-jam 4. Ne biang iklak karon, biang ihalak mediling kam. Ina, ro biang mediling lekut. Ina, ro biang karon pula kambagi biang. Ina, ro biang mediling ai par biang go. Ina, ro may biang isi terus. Ada poton, nena may hurong. Pola ro biang lari biang natulung. Masa tidak ada lagi sama biang dongannya Inna rohani biang isi turuson abohado nai dia do persilat nyon nai alai memang teh ibu tahun ola nau do biang ne buluna lomak dan ni sudah buluna tipis tangis sama biang on tidak foto mau makna inna mak Danga dong gaul nang onen alani hayaman sabuda foto biang laris di alani bulu kodoh rasa oma ina memang olani bulu kodoh di hutaon na tubel biang ayo mak sadiri penengau maku ibulunya oma pe ikisto puasa ibulu kelomak ina Roma nak ngon betul loma jujur doh isi do bapakku ina tapi omak non masih sudah biang gila hendo itu Roma non amalus alwa kosong aku biang pesuku koto isi bapakmu ini mah sudah ada bapakmu ayau pe ambil sapuri do ina sirang kami pe nahuna lubung go ina artina pasa hona lubung berarti halaki maroha-roha ijuluni na toro kasih meresapi horo pangambil lain do pe ho ngatu si pikiranmu jadi tadi ni paret deon si Robert ahai bapak ina tuhor jo mangjo lagu ni dewan bisi lagu cinta dan permata ina ilek kepenga ape bayon naik korupsi di jalur mana pengaun ale kaseton le pijami mana kasih di dongan abe kas dipasang ngatong ijebu mau Rek Johnson pasang ngatong kemari masih ada namamu hatiku hingga depe kini sirna mulai ning margulung termakan igulung mak gelapnya malam jalan biar tuh bapak nong Victory kursu di mana padengkan langsung referen harta adalah hiasan hidup semata kejujuran termasuk matu bosi-bosi nabot taron menggulung keikhlasan itu yang utama terbegini bapak nong ame dokon Robert patot tepi tosangahon no kusapaton corina langsung tohoro marete no nau unang capuri dah pohutangani hoda nangiri pohala nai nang songonon dua jaber ronggo pornginona tulo non ngasing dala-dalaku inna horo ko songoni donggo dong aku guara referen ang boy begini jol marete Victor ibu do referen na apa diki lagu dian pesesa oh tiada berhenti foto kamu naik apa roi mana turu ibu imana rebrena menang mata borpe menang magar gardologi ina ki dope sudah jual mau masuk matu lagu kedua lagu nong anang mother how are you today terus rebrena nih buat rebrena tik di garejai semate hona lubung ko bayo maksud tu kalau maret den nonau tengi capuri hoda teh nak songa nomor 1 ri dia nomor 1 mau ipa kalori mana pionna upa kalur piok ipa kalur kudana upa kalur kudak ipa kalori mana kastella upa kalur mesa kon posisi re ngadong dekinga si boto hamu pero bayon nang pere mesa mi ya hade kingin sipa ya hade kingin mesa mi hola mesa kiri liliho terus hola mesa hudok kema daripada lai hulili buah harwane itor sip lain nak kesongone akolan nahera majualu tawate hari dulu yang 3 ojo hamu jo hatok dia si ordong-ordongon anggap potongan ninyo parti boton versi 2 metodis Loh, serah apa itu? Si boto hamu so dia. Bahado pong sila sa mayitong nasa tigalinggay. paima jo Bajo. Tom manatulon Di hari ka dyan na. alele bapak tom masyakanan pak nyokya permeru lanido gawi marsuara duo tom masih bay dua pengho pak nyokyan guru huria do ale pinoto dia persila ma guru imana bor arian lebedi borngin Pulau? tolong Hamu sinukulan kalau bapak nyokyan saya mengaku don angkatan darat usia didiki bahasa angkatan darat do kono mohoni kalau hammer pungu imana do tentara mana pak tugas tanda ngaku bapak angkatan udara bapak Dalaw. angkatan darat ini Roma bapak nyong angkatan udara ini masa dok nomor angkatan udara apa maksudnya berada tua gua lagi jak terus mana Bapak na. Iro. alenak pesongoni Pidau-dau bapak ni halakon Agorak itu tok kucanokin mo. Angkorohaku tetak ko ang holong Iro ate. pala mo naman o masyap dak Iro dah. unang dede piaw
buat Nenek Pinas. Ito hasyat Molutung video sana tidak mengapa, hanya satu bintangku, biarkanlah aku berkembang biak sesuai dengan alat vital masing-masing. Walaupun dengan terpaksa ya, karena permintaan Nenek Pinas. Oke. Hadir sini ya. Ya, kamu sini honomu, dok kemang. Apa hohom titik namasa dihina bornginom parhepengon Baru parhepengon. minus Ayo, asal orang minus baru carana. alane tuhamu buas nani asalun asihamu buat tomuna kalau neng rohamu kaama sanoma Rompak kamar. ina sanoma tongama ina sanoma. Tahu-tahu. Amin. Oke, itulah tadi penampilan Nenek Pinas yang sudah tidak asing lagi di